manikkerdi mingizdin özü oğutpögen küpetonlu giyizdi jağımdın önü olgonda mın oşonda su ötpeyt. Tabılgı jaksa çok ötpeyt, o çok oratsaң oğutpeyt. Özün görgen beregen mın oşonda kökötey. Kanattаты basatkan atаңның өрі дүние 91'de атыңға тағы oşonda жататқан. Тиш деп атып ушуну, тиштин бары союлган тик деп атып ушуну. Адам көздүн бары союлган, кармап атып ушуну колдун бары жоюлган. Эчен деген уз тиккен, эчен катын кыз тиккен. Так ошондо жанагы тарамыш менен чаптаткан, болот солуп каптаткан. Атаңның өрі дүние тартып исе çoyulgan, türtüp ise çiğilgan, tak ошондо жанагы өзүң көргөн küpetонду кийгизди, өзүң көргөн маникер, так ошондо жанагы канаттуудан алекен, маникерди мингизди, эми гана жолго да киргиздиң, көктүн үстүң астың ал болуп, буралган чөптүн үстүндө, булуттуу көктүн астында, сызып кетип баратат, барган сайын маникер, кызып кетип баратат, атаңның көрүү дүнүйө, аны менен сурасаң, кече бок мурундан каталып, тизмектелген аталып, аны менен сурасаң, бармактап мөрүн бастырган, калдайтып атын жаздырган, аягында бок мурун, өз атын жазып койдурган, так ошондо жанагы оңбогондой оюлган, кече кар кыранын түзүндө келе жаткан күзүндө, ошондо жанагы жылан жылдын астында, жылкы жылдын үстүндө, элди йылып келмеке, көкөтөй жашын бермеке, кары жашын эремеке, көзү менен көрмөкө, жүргөн экен дуулум, элди йылып чуулуп, аларантип жүрүптүр, атаны жолго кириптир, так ошондо карасаң, өзүң көргөн эрендер, эбегейсиз берендер, ошондо жанагы айтанын кабары салыптыр, аны менен кыдырып, эми жүрүп алыптыр, албан түрлү зор болуп, айтканың эми кол болуп, так ошондо сурасаң, атаңның көрүү дүние, алаңгыча жанагы көкөтөйдүн бок мурун, көчкөн экен камданып, келинге кете кийгизип, кыздарга кымкап кийгизип, кемпирлердин барысын этегин жерге тийгизип, кошогун айтып коңурап, катындан ыйлап соңгурап, таң көкөтөй өлбө деп, дүйнөнү көрбө деп, кошокчунун барысын кыркалай эми тиздетип, атаңдын көрү дүнүйө. Оозу шоктук атындан айта турган асылдан так ошондон издетип, агар алтын ак тилде акысына бердирип, мын ошондо береги кошогун айтып келдирип, атаңдын көрүү дүнүйө ырчыларга ырдатып, сынчыларга сындатып, манда керге мандатып, атаңдын көрүү дүнүйө даңда керге даңдатып, эми турган экен мондай каңгы көтөй атагын, кошогу менен узартып, турнадай моюн кыздартып, акылы менен узартып, айтып сөзүн кыздартып, көкөтөй аябан өлбө деп, о дүйнө жүзүн көрбө деп, калчы йылган ашы деп, каркыранын башы деп, так ошондо караса, көкөтөй малым мондай, алла тону жектеп, Теңири тону тектеп, көчүрүп айдап алыптыр, ар жерине жайдырып, арыктап эми кететтеп, гүлдү жерден от коруп, атаңдын көрүү дүнүйө, булактуу жерден сугарытып, мын ошондо кербенин көкөтөй абаң узартып, көчкөн экен ошондо көкөтөйдүн кербенин, бокмурун баштап алды деп, көкөтөйдүн кербени бир тирилип калды деп, атаңдын көрүү дүнүйө, акыры заман журтуна айтыла турган сөз болуп, кең Ташкенттен козголуп, эми көчүп алды деп, каркыранын жолуна, кайра тайпас жолуна, так ошондо салды деп, уламалар кеп айтып,
Uluktun barın bek aytıp, atağının görüdün karılar sözün köp aytıp, kaldaytıp sözün bek aytıp, ezelkin öçkön kırgızlar, ezelki göçmen turmuş bar tagu şondu karasan, atağının görüdün atar vaktim barısın, kozgu vaytı ötölü, ezerkin etken ellerdi, bozdu vaytı ötölü, tagu şondu canağı, caratkan özlü jar bolso, koldu onu az bolso, altın aytıp getelli, bunu şondu veregi, ezelkinin saltına, azırıklar jetevi, tagu şondu canağı, koşmuş kargan, al bolup, kopsulundu can bulup, hanım menen karasa, aylı göçtü kozgolup, 7 günlü bolgoço, jergesi göçüp bolgoptur, 6 günlü bolgoço, aylın aran kozgoptur, hanım menen karasa. Cevelgisi jerçiyip, emin oşondu veregi, mang basıp, o çudaların çang basıp, iki ayağın teng basıp, iki ayağın gen basıp, oysulata tukumu, çuvatkan uçurru, arkasında karasa. Tört ayağı dıvırrap, oşondu janağı, jal kuyruğu tөгülüp, tartkanday görünüp, kambarata tukumu, oşondu eregi, at çuvagan uçurru, atağının görünüye, en arkasında surasan, zengi baba tukumu, şam yüzün kaytıp, uyuşuvagan uçurru, arkasında karasa, çol konata tukumu, koyçuvagan uçurru, atağının görünüye, bunun menen karasan, arkasından el gelet, halvan türlü sel gelet, el gelgenin karasa, kızıl tazıl giyinip, görkömügün var bölünüp, kasiyetli momunday, şanı çıkıp görünüp, şanlanıp yürüp alıptır, anım meni momunday, gökötöydün aşına, kamlanıp yürüp, alıptır, eldim barın momunday, kozgolup yürüp alıptır, o topoluğun avangın, tozgolup yürüp alıptır, erdim barın surasan, hep gelip yürüp kalıptır, arkasında surasan, hep gelip yürüp kalıptır, o tağı şondu veregi, erendim var, eligip, emin erdim barı jeligip, tağı şondu yürüdüm, emin udun ele jolgodan gelidemin, o tağı şondu surasan, jaşaydarı ganetip til, kar kıranın tüzünü, Bokurun gücü yitiptir, geçirini yaşaylar, kavar verip yitiptir, yüzün gülgün manikeri güllü kalkıntıp, tavuşundu canları, altından gemir tağınıp, caratkanga callınıp, çok tıgılgan tevvetey, mummuşundu giyinip, kındırday bellin giyilip, ölüm taldım devvesten, atkan yürüsü çarçavaz, üydıldıydın gılgavaz, jürgün yeri dulgun, baskan yeri çulgun, kara tilin gayrağan, kandan bekten tayvagan, yakın gelgende, ötkürüküm sayrağan, atanın görünüye, özün görgün erken, evi giysi şüreken, ev yürü kalgan gezeken, Jaşaydar gelip alıp duran cihandan alabek margalanın, malabek kokonduktun, gozubek altı şahar alabek. Bu karay şar varacak, buzulgan çambıl vereceğin orta çatkal jeri degen oyrotko tizgin beribegen odarıp bendeceğin begen. Adam jaragı elde bir uçak buğday ekkanın muzur çağadaga var salıptır çekini surasak. Gen bulgardı jeri degen esteklerin jamgırçın aytkan sözün tangılçı. Atağının görü dünya tagası olup manastın. Tagoşonda veregi tübü tatar el degen budagayın şeri degen. Oşogaga var salganın aytıp çürüp alganı vereceğin surasan. Atan aça sakal hacı vayagadaga var salganın Türkmen'in yerinin tümendep çürüp alganı. Orta Aziya kıdırıp oğumun oşonda veregi bolboy
jurtun sıdırıp jana жүрүп алгандан өзүң көргөн жанагы муну ошондо кошойго кабар айтып ошого Кангожонун билери агадага бар жибири ары барып момундай так ошондо кошойдун майнат кайнатасы муңаркан дагалакты жердеген адагыйын нердеген ошо эки муңаркан агадага бар салыптыр өкөтөйдүн ашына так ошондо келсин деп экинчи калган катыны так ошондо кошойдун Кытай экен кайыны ошо Кытайдан экен сайыбы дагалактын шарына тынбай жүрүп алганы агадага бар салганы андан жүрүп алганы Кашкардан Айзакандын өзүнө жетип кабар салыптыр жана жүрүп кыдырып жана жүрүп сыдырып атаңдын көрүү дүнүйө кызыл кыя жердеген белек аттың ердеген Кырымдын уну мурады будагыйын ердеген так ошондо карасаң алышып адамдын алы жетпеген өзү сыйкыр жады көйдүн ошондо жанагы дуба көйлүк жайы бар так ошондо жанагы күндү жайлап бузучу асман менен учучу анын жайын биличү так ошондо карасаң атаңдын көрүү дүнүйө кырмышанын мурадыл бир көрөйүн немерип деп ошондо жанагы ошондо келди эле ошондо көрдү эле айтканындай бар экен күңгүрөнүп сүйлөгөн өзү жүйөкүл жан экен Кудай бетин салбай кал жүргөн экен дуболуп келген экен чуболуп аны менен карасаң кабар айтып бек айтканда көп айтып эмиң айтып калыптыр атаңдын көрүү дүнүйө буруттун ушубалдары кыйын чыгып кеткенго түгөнгүр эме Кытайга жолашам деп калганго аны менен келбесең долашам деп калганго өкмөткө кеп айтып мына ошондо береги балекетти салганго кармап эмиң алайын куйкасынан тилейин тирсегинен илейин деп ошондо жана эми жакыныраак бар деди Кудай бетин салбай кал мына ошондо береги карматпастан момундай эми качып калды эле Кудай бетин салбай кал кулду Кудай уруптур мына ошондо береги койнундагы кара таш алып эми чыгыптыр суу түбүндө байлады күндүн көзүн жайлады алаганчык шыбыргак күн жарылып жамгыржап жердин бетин тыгында барыктын баарын чыгындап жандын баарын бөлүнтүп албан түрлүү көрүнтүп күндү жайлап алыптыр сасык туман салыптыр аны менен караса жолунан эмиң адашып мына ошондо береги өзүң көргөн момундай атаңдын көрүп маникерге момундай келген экен жанашып Кудай бетин салбай кал маникердин чылбырын кармап эмиң аларда үстүндөгүн айдады курмандыкка чаларда өлгөндө жаны тутулду мына ошондо береги кайдан абаң кутулду эле сала сабылып кое берди жалыны байланайын кудурет бар экениң чын болсо бир жараткан Кудайым сен экениң чын болсо мына ошондо береги ушу кулдун колуна жеткирбестен куткар деп мына ошондо береги кое берди сабылды кое берди жалыны аны менен карасаң өзүң көргөн маникер өзүн жыйбастан эми ошондо тыйбастан кое берип салыптыр өзүң көргөн маникер аркы тоого бир тыйып бирки тоого бир тыйып учуп кетип баратат так ошондо береги сасык туман бөлүндү сасык туман ичине эми маникер чыгып көрүндү маникер чыгып алганда так ошондо сураса жакыныраак сакымдап өйдө жолго барганда өйдө жолдон нетиптир кабарымды бердим деп келбес болсоң көрдүң деп көкөтөйдүн көк түсүн астын үстүн чыгарып кызыл кыя жериңди кызылгын Кытайдан эзелки чыккан элиңди үстүн астын түшүрүп так ошондо чабабыз чын айлаңды табабыз деп ошондо жанагы алыстан туруп кеп айтып албан түрлүү бек айтып эми жүрүп алыптыр качып жолго салыптыр качып жолго салганда ары жагын сурасаң мээ кайнаткан чөл деген белсенишкен эл деген менде басып келбеген ошо жерге келгенде таздын күйгөн маңдайы каздын күйгөн таңдайы канча кыйын болсо да атаңдын көрүү дүнүйө канаттуу учуп өтө албайт канча жыгап жүрсө да туякту басып жете албайт кумга койгон кумганы куркурап чыгып кайнаган адамдын көзү жайнаган оюн салган куландын үрөө түрү калбаган мээ кайнаткан жер Adamay belsenişken beloşu belsenişken dediğimi kaynatkan beline emir vergende atanın örüdünüye tak oşondo canakı Kuday betin salbay kal du жердин үстү чуу болгону курусун кебес тоонун бери жагы керме тоонун ар жагы так ошондо жанагы керилип жаткан чоң кача атаңын көрүү дүнүйө чоң табылгы жайган чоң каратын
baylagan, gezenişken düşmandın, geldesin judup çaylagan, al o könün Koңурбай, adağı innerele verinden çıkan şerele kuday versin salbay kal. Geçe, çıta geç, taş geçün ala keng bilgen marş geçü. Geçüden geçü alıptır cılka gözün salıptır o şöyle iki cılkını karamaka Koңурбай. Emi gelivele bunda da kalıptır. Oң жағында бұрылса 32 дудусы, сол жағында қалчаның 40 қалчасы берінеді. Ал о келін Koңурбай аласкар тодай көрінеді. Жылке севінін алмаққа, тағы ошондо жылқыға, эми көзін салмаққа, билген адам кеп айтат. 700 000 жылқысы, жер жайнаған жылқысы. Кейбір адам кеп айтат, 900 000 жылқысы. 9 000 екен жылқычы, атаңның өрөйдін ие. Керіліп салған тамышы, кечілердің қарышы. Қырға салған тамышы, қарағы тайғы қандын. Арта туған қанышы, атаң өрөйдін ие. Чоқ табылғы жайлаған, чоң аратын байлаған. Кезенішкен дұшмандың, кездесін жүріп жайнаған. Кереметі кең болғын, телегей тең болғын. Адағы ер болғын, кечегін безінде. Намысқа туған ерелі, алба кенің, Koңурбай. Gelip kalgan gezele bulup minip sakımdap tak oşonda vereyim manikeri minip çakında bir yerge geliptir tak oşonda canağı kırgayın törünen kıykırıp salam beriptir. Kıykırıp salam berigende atağının örü dünyemin oşonda vereyim tayşan emin oşonda jaşayдар aytat kovma dep aligemin alganı Koңурбай aytat ova dep. Ova dep ölün alganda tak oşonda karasan atağının örü dünye. Emi turup kep aytkanda vek aytat. Kıcılı güzünde karkıranın tüzünde kanka kötöy aşıde kalçı yılgan başıdı. Kökötöyün aşından alban türlü kol alıp koldan tandap sor alıp. Aldığındağın algaranın tokunup cadayıl degen duandı tımbay emin okunup. Emiminde geliniz katşı aşka veriniz. Katşı aşka vermezsen tak oşon gelmezsen elinde çağıp kıyratıp tak oşon canağı katınındın ıylatıp çinesem tamamın kötöydün göktüsün tuğ üstüne sayamın de oşonda gevay. Almangana türlü dambek ayttı amin tip sal deli val deli göçegini becindik jetimiz kapka becindin jirgesin bütün bilegin karmaşamın degendi dizege salı bilegin al o köyünün çoğun ötü altın al cizükçü atağının görüdüğünü ayvatı jurutan böllükçü o çok izde Koңурбай karmaşkanın sorguday kara gücü bir dalay bir geliken buruday zın etip denebey gel versip çölüp gel gidi yeri karış yakındap mağa sallan beri gidi aytı emi gel gidi aylıma salam beri gidi barbas bulsun kutaylık Çakan otun güçürüp, can cavılta güçürüp, çavamın emidi gidi, burut toğup kaldı ve burut kağıyla müşküldü, salla turgan geziviz, ta oşondu burutu, tüp götürüp mumunday, çava turgan geziviz kılgılıp tımamınday, kıla turgan geziviz kılday başım buruttum, adam kıyap turgan geziviz karma dep karmaçı olsun bayla dep eki gözün tek çukup eki kolun sındırıp zavarzından tügüne tak oşonda salgıla. Oң жағында Koңurдун 32 dudusu dudu verip çavıldı. Bu yağında 46 ay kuday beti salbay kal tak oşonda kamındın atağının her dünya kızı algan maniker etine geldi velizip tapka gelgen maniker kuyruğu menen kum sabap kanatı menen jel kallap uçağa жүрген maniker atağın görüldün ye evimenen geltirip jetkili evim maniker çapsan emmi tulpardın ötkürübü maniker atağın görüldün ye kıyavına geltirmey kabar bergen adamdı tak oşondo janağı hala açıp jetkirбей emi jolgo salıptır oşondo bere bejindiktin kırkalday kebes ton artına aylanıp jetpey kalıptır atağının görüldün 32 dudusu orunda kalıptır özün görgün malkeremi sız bele jolgo da salıptır
Kuday beytin salbay kal. Tavuşundu bölündü. Aykırsa emi momday alban türlü görünüp bir jağında doğulup har jağında çoğulup tağışanda qarasa asanın görünüye alban türlü yeri var alban türlü şeri var bejindigin esengan degen dösü var tağışanda qarasa bu bejindin nesi var ar jağın surasa ağay yerinde gesi var bunu şonda janağı azizkan özün görgün alman betti momunday bagıven östürgün erizi yetkirgen arıdan surasa ağızıl çoktun ezgara Kuday betin salbayga manculuktun elinden kudagıyım beçara kumnayım ne çara kuvadaga var salıptır arıcağın surasa gökün oğur gölüdey göp mangulun elindey oşoruk mangulda asası var vata çok ünesi var nike yok bunun balvanında kata yok geçe 9 yaşka gelgende atanın gördüğünü o çoğun yeminli yerinde ata eti ulup bunu sonda canağı kazınalık balvan dep bunu sonda esenkan sırtından karap baktırıp ayağı hasta çaktırıp alıp ketken alelle atanın gördüğünü balvandan kıyın can elle ada yürü alıptır ayağı kandı olup Emilul salıptır, atağalarga var salıptır. Bunun son uşu yeri gelginde gözün görgünde gengeş bere gengeşçe atan gördüğünye. Bunun son da canağı bir gezekte surasan atan gördüğünye kanga kızmaz kılıçu gengeş berip durucu aycanın mene güncanın alarga var salıptır. Anı bir yakacak karasa. Kuday betin salbay kal soğuk töründe kırgayındın yerinde beri bezindik 9 yol tomunda bezindin beri odunda kayçuğulak kamanlap kindigi temir giterin al çoğun al mangdayı temir mangkusal kuyruğu temiri kutanın al jestumuş tukumu onun cergesi öyle kuyruk at tağvaşan janağı oşolordun barınna emiga var saldele emiga var salganda aytı emi arganda atan görüdün gökötüydün aşınna kalbay emi gelgile gözün örmenen görgülü gökötüydün aşınna tağvaşan gelbesen gözün menen görбесең gerege çağ kıyratıp gelin kızın kıylatıp tağvaşandı janağı katınыңды tulgulam erkegіңді kulgulam atanın görüdün bezindiktir barısı öydün aydap sapırıp ıldı ayırıp kaçırıp tağvaşandı janağı mayız uçunda dilem dep aytkan sözgө kөнбесең tağvaşandı beregi kalagaным bilem dep mınamin alıptır aytıp jolgo salıptır anı mene karasa ataң görüdün kan göktün eli anda var azırkısından da var aga var salganı andan yönöp alganı arıcan araldı geçip ötüp suusuna emiz etip uşuga ata japandın elin anda var özün görgön japandın tağoşondo janağı sыймын arar жерinde götörüş degen erinde azır gelgen jeni var alardın aytıp alıptır alarga var salıptır alban türlüň erileri jana ошондо береги аны менен кыдырып аласканы сыдырып атаңдын көрүдүнү желпиниш жеринде жаналы кара желинде жанага бар сал деле жаналы кара желинде атаңдын көрүп келгин деп атамдын ашын көргүн деп атамдын ашын көрбөсөң могулду өлгүн деп муну ошондо береги канчы кырып соем деп аны менен кочуштап муну ошондо жанагы эми канга тоем деп андан жүрүп алыптыр андан өтүп кыдырып атаңдын көрүдүнү ay talanın barısı tüy menen sıdırıp mını şonda beregi tomraygan toğusu yok eçen degen çölü görüp atağının görüdün eçen degen beri görüp aşu eldaşıp adam adırmak kanan aşu da yer basıp budur eldaşıp bu kasıydı koğunaşıp burulmagan toğunaşıp emi yürügen eken duğulup adam aygaran göçü olup günü tünü yürügöndü tuğuşundun altayda aralap ötüp kangayda arı jağın surasa özün görgön janağı batıştagı jaman el oşolordun barında janağa barı veriptir Hindistan'da kıdırır atayagın sanasan Altay'dan emi geliptir Altay'dın emin özünde mınoşondu biri karkıranın özüne kalk jıyılıp gelerim al Gökötöydün kalın el Taşkent'den göçüp toprap margalangdan kıdırıp arı jağın surasan anjiyandı sıdırıp Emi gen özün çüydü kıdırıp arıcağın surasan teңир toң aşıp alganda. Zelkisi janagın azırkı turgan ısık öyle zelkin atın surasan Gerköl döp bunun atalgan oşoreki Gerköl'den. Andan ötüp alıptır göl teskeylep salıptır özün görgün Gerköl'dün arı başın surasan.
Kızıl kıyan aşkanda mı şonda beregi tasmanın belin başkanda. Özün görgün karkıra degen yer oşo. Katar kongon el oşoңa tаңның көрі дүние karkıraga tiktirgen kökötөydün aşına. 300 bin boldu bozuyu. Soyuşuna soygonuna tаңның көрі дүnие. Har gününde soygon mal mı oşonda beregi 9 binden karamal alıp gelip soyup dur. 30 günü sanasan aşe sebebi olup dur atağının görü dünya. Oşonço maldın barında tak oşonda duğulup cerdin üstün çuğulup mun oşonda vereyim. Eldin gelir malı dep hazır kısın karasan geri o çoğun oydurup cez kazganın koydurup kızmatçının barısın. Gemegeye turguzup kızmatımında kıldırıp Hindistan'ın cerinin tak oşonda canagı. Gürüçün gürüme aldırıp atağının örü dünya gürötüvem onday. Şileendisi saldırıp kudayvetin salvaya kalaracağın surasan. Akmata menen kıldırıp atağının örü dünya tümene biline tak oşondan urotkon jakşılıkka jorotkon. Oşoğumut katar turgan ekite. Oşonda berегin andan beri karata. 90 töөнün ortosu atağının örü dünyanın ak tasmaldı caydırgan. Karkıranın tüzünen antibemi tömenen tasmalı caydırgan atağının örü dünya. Kıyavımınday kıldırgan angemeni vurdurgan beri jağın surasan. Karkıranın karagay kıskasına karabay 91'de karagay. Birbirine açtatıp asemin yurttan başlatıp da koşondu canagı. Gökötöydün gök duusuna alamdı gözde yornutkun. Adam jakşılıkka jorgutkun. 50 yıldan gezeken 50 yıl sana bana kendi yıldan gezeken hoşu gezde kırgızın kalkçı yıldan gezeken kalkçı yıl sana bana halkçı yıldan gezeken katındardım barına kaytalap kuşu kaytırıp kanlı kötü yavangın dağazasın dağdatıp yerdin düzün çangdatıp kızlarga kızıl giyizip sıyırmatın bilgizip mindir turval dere oy konumda bulgundu güzdüm malı tolgundu elin arka kongonda arıçağın surasa aygaylagan tuğulu ağasava çuğulu eldin aldı göründü görgünde gönül elindi ta koşundu cannağı cedi geridin elinden halvan türlü şerrinden mınnoşundu cannağı bağış başta parısı mınnoşundu karısı 30 bin emmi kollalıp halvan türlü zor alıp balasın eken Ertoltoydu çok alıp hoşu gezdin Ertoltoy 12'den ötüptür 13 göz aşı jetiptir Surgiyik degen atı var başından sorasan susardan kılgan börkü var baladan başka görkü var barahına gelgende batır bulur erik var toz oluşkan yerinde tonsal uçu yerleken buruluşka gelgende burveyti yerine mekin barahına gelgende bastaşar gezi volgondu bulçun eti tolgondu bu kırgızdın namısın orno perlerine meken ta koşundu tuğulur koru perlerine meken bağışındı karasan kandı kötü yölbedip ata kokuy kurvalım adine cayın görvedip ökürüp düşü alıptır gökötöydü bek çoktu ökünüp düşü alıptır 30 bin gollun gorroktop arkasında sorroktop kılıç çarağasınıp Karugandayza sallanıp Caratkanga canlanıp En aldı bulup konnoktun Cediger geldi comoktun Atanın gülü dünya Bunun bir yakçağın karrasan Arkasından koz kolup Top olun toz bolup Cirdin üstü bullemez Astın üstün salganday Karmaşam degen adamday Kancut kuru alganday Geves
тону жери деген, келберсиген ери деген, асма тону жери деген, атағы ері деген, кетшілердің қан екен, керлеп үткен жан екен, çok табылғы жайлаған, çoңаратын байлаған, кезен ішкен дұшмандың, келдесін жұлып чайнаған, өңі қара күйгендей, маңдайынан қарасаң, тілің қалар күрмелбей, басып өткен желіне, чағылған көктен тигендей, айдар өргін қара чач, торай қырдың жағындай, артындағы чашпағы, айғыр аттың жағындай, көрші болсың момындай, көзіндегі таштегі, тағошонды мұштындай, көзіндегі чары, өлептің өттің ұчқындай, құдай бетін салбай қал, қачыручы жол бұрстой, әрғашында қомдонып, жан-жанында қараса, бар жағында баң-баңы, алды жақта дудусу, қапталында қаңғайы, тағошонды жаннағы, қошо келді қалдайы, атаңның көрі дүние, жерге батпай мол алып, 700 000 қол алып, жерге батпай жайнаптыр, жұмырсқадай көп қытай, арқасында қайнаптыр, атаңның көрі дүние, жерге тудан бөлінбей, жердің жүзі көрінбей, айшығы тудан бөлінбей, аспанның жүзі көрінбей, бұруттың қылғанын көрейін деп келіптір, еві келсе қырғызды көмейін деп келіптір, қаштан әмме қынтықтап көмейін деп келіптір, қалава салып ашына, азап салып башына, чабайын деп келіптір, шын айласын қырғыздың табайын деп келіптір, ақыр заман чоң мүшкіл салайын деп келіптір, аныменен сұрасаң бияғында бөлініп, албан түрлі қол алып, тағошонды көрініп, ошорекі қытайдың, қытайлықты манжукен, манжулардың қан екен, ізғара деген бар екен, оң боғынды ял екен, атаңның көрі дүние, өзі сынчы жан екен, адамға сынчың ең білгіш, көзің açık görgün, мұны ошондо береге, мұнудан арбак жөлігін, анны менен қараса, астындағы чабдараттың ойнотып, кез келгенін сойлотып, бұда чегіп ел атат, 200 000 қол алып, елден тандап сор алып, атаңның көрі дүние, қошындарын чоқ алып, жар-жарағын қамданып, бұны ошондо береге, белдемчисін тағынып, сот менен қияғы, соғышқа даяр сыяғы, самбыл шымын шымданып, салтанатты қоңырбай, сайшмаққа тыңданып, азыр келген жерінде, чабдаратын чуратып, мұн ошондың езғара, бұлда келдің еліне, аным ияқ чағын қарасаң, өзің көрген бұдаңчаң, 90 000 емі қол алып, жерге батпай зор алып, бұданчаң келген кез екен, анным ияқ чағында, орку құлла бесі бар, о қатындан шыққан оронғу, 70 000 қол алып, жергелі емі жаннағы, жеркенден шығып жол алып, қол ішінде зор алып, орку құлла қарабе, қайра қамдантып, азаматын шаңдантып, атаңның көрі бұруттым, ашын келіп көрмөкө, аш үстінде бөлмөкө. Uşçu burut kırgızdı, aydap çürük netmeke, tüne tügül jetmeke, kamlanıp çürük alıptır, ta koşundu şangdanıp, emmi jolgu sallıptır, anım biyak çağın karasa, eşo gezden esen kan, oşo gelbek alıptır, esen kandın en kengeşçi, mun oşondun elçisi, ay장중 mennen gün장중, argaçan kengeş berçisi, karamıltık karsese, kaçpay turup salışkan, çoğol mıldık jort etse, çocuğu astan alışkan, ta koşondu cannağı. ay장중 mennen gün장중, oşondu cannağı. 600 000 kol alıp,
koldan tandap soralım, alarda жүрüdü kol menen, oruldan çıkkan jol menen, ta oşondo jannağı at götürüp soru menen, bularda жүрүп alıptır, bunun biyak çağın karrasan, oşondo jannağı kökö nur göllü deyt, köp mangıldın elli deyt, bulardın gıtay tegi deyt, o şuriki mangıldan, başka atası mangıldan, bastaşkanın nangılgan, tüy atası mangıldan, tür düşkönün nangılgan, ta oşondo jannağı, altı batmandan jese, toy boy turgan it degen, 66 bir soyup, koy boy turgan it degen, 7 batmandan jese, toy boy turgan it degen, 76 bir soyso, koy boy turgan it degen, 91'de toro boy, түшкү жеген таммагы, кармасам десең жол ойго, тирүү жанның каллабы, атаңдын көрүү дүнүйе, бир өзүнүн башында 950 күчү бар, так ошондо жаннагы, тоопчуланып өткөнү, мун ошондо жаннагы, ат башындай бүчү бар, куудай битин салмай кал, жүргөн экен дуулуп, кирген экен чуулуп, маңгулдардын баарысын бастырып жөнүп алыптыр, калканын жолун ошондо астырып жөнүп алыптыр, ары жагы тарбагатай жол менен, ошо жолго чыктым момунтай, так ошондо санасаң атаңдын көрүү дүнүйө, эми 300 000 туура кол менен алганда, ташка келип калганда, так ошондо сурласаң, бери жагы белинип, албан түрлү көрүнүп, атаңдын көрүү дүнүйө, жаналык алла желеле, желпин иштеген жер эле, барган адам келбеген, ошон үчүн ушуну барса келбес жер деген, жаналык алла желиңиз, азыркысын сурасаң, 2000-3000 кол алып, албан түрлү зор алып, аныңда келип алыптыр, анын бияк жагын сурасаң, атаңдын көрүү дүнүйө, эчен деген эл келдиң, атаңдын көрүү дүнүйө, жердин гана бети термелди, эчен деген дөө келдиң, ат көтөргүс жөө келди, бияк жагын караса, батыштагы жаман эл, атаңдын көрүү дүнүйөң албан түрлүң ал келди, көчүп конуп момундай араптан кыйла жан келди, жөөт менен тарсадан жөн жүргөндөн канчадан сакалаттын элинен аздын элиң андабал, айткан сөздүн андабал, алаштын эли толуптур, айтканындай болуптур, Кудай бетин салбай кал, жери жарылыптуу болду, каркыранын түзүндө, эми башаламан чубулду, бияк жагын сураса, так ошондо жанагы, алтынна жезөкчө, Айдаркандын жери көкчө, айбаты журттан бөлөкчө, кечегинде Манаска жолду бирге салышкан, жоболоңду мүшкүлгө бирге жүрүп барышкан, адагыйын нереле жеке чыккан данышман, ажа дүрдү жол менен, албан түрлүү кол менен, анын бияк жагын караса, атаңдын көрүү дүнүйө, эрени бар, ери бар, эбегейсиз жери бар, катагандын каңгошой, ошол келген жери бар, атаңдын көрүү дүнүйө, ат башыда кыргызды алып жөнүп момунтай, кызматына тургузду, көкөтөйдө ябамдын, кызматын барып кыламын, атаңдын көрүү дүнүйө, барбай кантип коёмун, алып барып момунтай, ошондо бериги, малымдын алып соёмун, деп ошондо жанагы, союшуна каңгошой, ошондо бериги, 9000 жылкы мал алып, аны менен сурасаң, атаңдын көрүү дүнүйө, 30.000 бирдей жан алып, так ошондон абаңыз эми жүрүп алыптыр, ошону менен жанагы ашкан абаң барыптыр, атаңдын көрүү дүнүйө, каңгы көтөй канабам, так ошондон өлбө деп, кыямат жайын көрбө деп, ошондо береги, кошой түшкөн топурап, кечегини береги, кабыланмадас канкоруң, салбай калган топурак, атаңдын көрүү дүнүйө, кечегини Манаска, салмак түгүлү момунтай, капарынан албаптыр, ашкага бар салбаптыр, так ошондо Манаска, чабарманын барбаптыр, ара жолдо калыптыр, анын менен караса, атаңдын көрүү дүнүйөң үлкөн иштин барысын, эми түмөктү балаң алыптыр, жүрөгүмдай болгондо, арсыландай кондону, жүрөгүмдай болгондо, каркыран түзүндө, жүрөгүмдай болгондо, танышымды
surasan Atanın görünüyor Anci yandın alabek Margalandın malabek Kokonduktun kollu bek Altışar allabek Cergendiktin yerinde Atanın görünüyor Kanciyeni cüvörü Ottoy güçtü cürrögü Pilley güçtü billeği Mınnoşondo verregi Eridim barın eyleyip Erendim barı celleyip Cürgün ökün duru Bastırgan ceri çulu Mınnoşondo cannağı Eşo geldi verregi Ercam kırışı al geldi Karay şar varacağı Buzulgan çambıl vereceği Urtu çatkal yerinden Sancı bekte yeri geldi Munoşonda veregen ata budayık kandım Muzburçak koşa gelgen Uşulçak munoşonda veregen Alışınça koldalıp alban türlü sordalıp Munoşonda veregen Erden tanda verdi alıp Eve giysiz şerdi alıp Belgili tugan beldi alıp Bendeden artık şerdi alıp Atanın örüdünye munoşonda verege Varsın bir de çuğlatıp Yerdin üstün tuğlatıp Halavalın suratıp basıp gelgen gezeken Kar kıranın tüzünde dünyanın bütüncüs Aşıp gelgen gezeken Ten Egey deniz yerinden Atacı yerinin bütkön çeginen Araptın eli çölünün ayattın eli gölünün Cöğütümenen tarsadan Cöncürgönden kaçadan Batıştағы Caman el oşolordum parçadan Atanın örüdünye azdın elin anından Tüzdün elin bunundan kızıl bastın elinden Kara bastın cerinen takoşondu bereyi Bu karaymenen oğandan atanın görü dünya Gelbey kaysı soğalgan oşolordum barından Eldim barın oğluğup dünyanın barından Takoşondu çoğuluğup Orta Azya cürütemez atanın görü dünya Batışı menen çıkışı tündügü menen tüştügü Canıp çağın surasan takoşondu canağı Cazıradan el geldi Munoşondu bereyi Kutban çağın surasan atanın görü dünya Kulguna degen şer geldi bir akçağın surasan Ata gündürüş çağın surasan Munoşondu bereyi Cüründü degen düğü geldi Kuday betin salbay kal Cerbetinen iyi geldi Adam görüp tangdangan takoşondu tangalgan Kuday betin salbay kal biz görübögön kançadan biz ukbagan parçadan Gelgen eken cıyılıp dört tarafı düğnenin Atanın görü dünyemi bir kudayga sıyındı Bunlarımın tif turganda Aylanımın daygılganda Kagoşundu karnasa Otolup düğün tikeni 300 bin gece etkeni 300 bin ütigilip Mınnoşondun avvandın Dünyanın yüzünü Kadırı getken bilinip Kalkağa var ulup Kangı kötü yavvandın Kadırın elge tuyulup Tagoşondu turup turup Mınnoşondu kılıp durur Allah'ı çağırrasa Atanın gördün Köteydin sangara Çetinen kararmap soydurup Cirru çoğun oydurup Erten edim omunday Buzulup getip cürbösün Gelgen eldim barına Atanın gördün Islayemi soydurup Tagoşondu tartkıla Devoşondu cannağı Sıyımınday kılıptır Sıylavemi turtur Hurmatımınday kılıptır Uluğumunday turtur Hanım menden karasa Oşun elde verin hanımınday koyu turunuz aradan Emin Kongo'nun eldi ne bir tolgonun 30 gün göt oluptur Aşpaştalar gezi yok mınamınday oluptur 30 gün göt olgondu Gelgenlerinin barısı 30 gün imomunday bergen aşın cep çattı Atanın örüdüne gököteydin kızı aş Hem kaçan ele bulutta dep çattım 30 günlü olgonda Geçegini surasan Mangullardan ecoloy Yedi sorgokcan deken Dağı şonda joloydun O sorgoktu var deken Atanın dünya Bunun şonda ne tiptir
eldi aralap жетиптир. Ошо кезде жанагы күндүгүн миң жылкы так ошондо сойдуруп казан асып койдуруп бокмунун тейлеп жатыптыр. Ошо казанын ташына барып жолой момундай желкесинен ашыптыр. Анткени курсак ачыптыр. Не кылар биле албай. Ошо кезде жанагы чырчыгарып тура албай. А дегенде неткени мына ошондо жанагы казанын жеттеме. Казан жаккан баланы жолой алыптыр. Кармап туруп бекбүктөп көчүгүн салыптыр. Мына ошондо жанагы отура турган жай кылып баланы басты көтүнө. Жамандык кирди ниетине. Алла кени жанагы казанын колун салды казанга. Атаңдын көрүү дүнүйө айкырсаң эми жолойдун. Бурулбас үнүң казанга атаңдын көрүү дүнүйө. Казандан этин жеп салды. Тойбой калдым деп калды. Андан кийин жанагы экинчи эми казанга так ошондо барыптыр. Götündөгү баласы аман чыгып алыптыр. Жүткүнгөн бойдон жүгүрүп бок мурунга барыптыр. Өлдүм элең өлдүм деп өлмөк турмак бар туруп о дүйнөнү көрдүм деп. Атаңдын көрүү дүнүйө көкөтөй канга аш бердиң. Аш каралаш баш бердиң. Так ошон жанагы азыркысын караса балекет салды деп казандагы этимди койбой жеп жолой алды деп. Андан кийин жанагы экинчи бирдей казанга атаңдын көрүү дүнүйө колун салып нетти деп эми жолой жетти деп жанагы айтып калганың атаңдын көрүү дүнүйөң карачалап алгын деп мына ошондо сурасаң. Эми бок мурунга барганың бок мурун эми неткени акылы жаман кеттими. Ошо кезде бастыры бери жолойго жеткен. Бери жолойго барганың азыркысын жанагы бери жолойдун өзүнөн айтып салам салган. Эми салам айтсаң алип жок атаңдын көрүү дүнүйө жагдайып тура калганы мына ошондо берек. Капыр болбой жерге кир ай караңгы көргө кир атаңдын көрүү дүнүйө жаманды бийлеп коногу тарткан etти жебейсиң ошондо берегиң ач корокко келгенден кукуштудай керейсиң азыркысын не дейсиң. Ашыма калба саласың аны менен карасаң казанга көзүң саласың сыйыңды билип жүрбөйсүң мына ошондо береги. Сыйың менен момундай сыйлаган жерге билбейсиң көчүгүн кысып жүрбөйсүң айткан сөздү билбейсиң деп ошондо жанагы өзүң көргөн берегиң мына ошондо ойкумары чоң камчы боор жериң өгүздөн ары жагың эрдирген дагы ошондо жанагы ортосуна чок койгон ошондо берегиң карыш жерген от койгон кыт куйдуруп берген так ошондо жиберген ер жолойго барганы төбөлөп момундай камчы менен салган. Ер жолойго неткени мына ошондо береги жак жарылып момундай так ошондо неткени каны чыгып кеттими зың этип келебейт бок бурундун чапканын бучкагына теңебей азыркысын караса. Көзүн эми салыптыр астындагы маникер жүткүнүп карап алыптыр. Карапчысын байланып калдай менен бар экен атаңдын көрүү дүнүйө эсен кандын өзүнөн ылайык туңал экен. Беренчисин байланып бешин менен байланып бектер менен бар экен мына ошондо береги каныбыз элең эсен кандын өзүнөн ылайык жан экен. Деп ошондо жанагы атаңдын көрүү дүнүйө тойбой калдым метиңе так ошондо береги көөлө карап үңүлбө мына менин бетиме атаңдын көрүү дүнүйө асылласың ашымаң мына ошондо береги камчы салдың башымдын эмиң аксын мына ошондо береги маникерди бергин деп маникерди бербесең ашыңа апат саламын айлыңды талап аламын. Жериңе апат саламын мына ошондо береги жергеңди талап аламын астын үстүн түшүрүп ашыңды сен өткөрбөйм ойлогон ойго жеткирбейм деп ошондо калганың айтып кебин салганың ачысын көрүп жолойдун колуна тийбей момундай бок мурун ачып калганың алдастаган бок мурун эси чыгып антаңдап эстен чыгып тамтаңдап так ошондо берегиң абаңа качып барганы катаганның ошойго калкатасың ошого карт бурадай кеңкирип мас болгон тоодой эңкирип отурган экен ер кошой азыркысын караса 80ден ашкан жашы бар так ошондо береги 80 менен 90дун ортосунда жашы бар жаңазандай башы бар карып калган абаңа качып бала барганын айтып кебин салган. Айланайын абакең аш берем деп момундай аламатка калыппыз. Балекетти мүшкүлдүн эмиң аба салыппыз. Эр жолой эми кеп кылганда момундай казанда этти жептин. Жаманды бийлеп коногуң ата жары тулуң иш кылбай жаман кылды жоругу.
Aylanayın navake var aysan gep salat toyboy kaldım dep salat. Ha günden etti tarttırıp atandın görüdün canısından soydurup canılap tabak koydurup tarttırsam da toyboy onun aç koru bütkün can eken aylanayın navakem kanda ela tavam mani kerdi vergin deyit mani kerdi vermesek. Aylanayın navaken aş bergen kişinin ayıp geri baş bergen kişi günü ökür. Bunu şunda bir egi günü biz düşüp moyunga caş koyulup koyunga elibizdi çaptırıp esevindi taptırıp mintip kurup kalvaylın aylanayın navaken esevine mit tavalı. Atmenen aldap sarılalganday deysin navakede boşonda kalgandı. Oyunun konşoy kalganı oyundan arı salganı atağının gırı tünüyü tur aytasın ballam deyip emmime qarang deyip aş bergen kişin ayıp gel baş bergen kişi günü kör atağının gırı tünüyü dillin senin cüye kör uruşu özün günü kör başkadan nenni görürsün köngüllü çında bölüsün ayla jogattı veresin vermesen emmin aşına kalanı sallat kancoloy vermesen emmin altındı tartı valla talcoloy alışkan menden al gelbey gülüşkö menden güç jetbey munno şondu verge kollu mollu koldalıp esep jetki zorudalıp ergon kurubay dösü var kayçugulla kamman al gindigi temir gitten al joru kuyruk jon al kuyruğu temir kurttan al jestum şuktun tokumu jergesi öllü kuyruğu al uşullar gelgen uşul çak oşolorgon oyvalam karmasan allın gellevi ta oşondo cannağı Allah kanbay kırgızın alışır munu cengevi aysa sözgü gömbüşün ayla yok emmi mumunday birrim deysin attımdı tartam deysin başındı tartkan menden attındı manaska ne dep çok kılıp ta koşundu manaska ne dep aytıp barrasın suradın ellen attı dep birre saldım manlığın ta koşundu cannağı tarta saldım baştı dep manaska varsan mannasın kutultup seni koyuyor joloydon burnun mannasın cevirinci soyuyor atağının gürlü dünya senin attın maniker manastın attın emmespi senin başın Bokmurun manastın başın emmespi akenin mannas kanneli noşundu verregi kasiyet düzenleli geçeginni kırgızdın akkandaşın bulmanas tıygan mannas emmespi çatılganda kırgızdı cıygan mannas emmespi üzülügönde kırgızdı ulagan manas emmespi çatılganda kırgızdı cıygan manas emmespi tagoşundu verregi atağının örüdünü hep tep cürü el kılgan terip çürü şer kılgan telegeyin ten kılgan sen manastı tot boy zın zın etip gene vey uçkağına tenge vey kanday ayla tavaldın manaskan eme varbasan can soğalap manaska kavarыңды salvasan kaynavatkan kakaynan manas salıp kalbasa kanday benden kalıp kalat men belim ketken güçümdün atağın örüdün üye oğuzunda tişim moğunday takırı ketken bütündün bayağı gezim jogelle karıp kalgan muğunday hava kengemi bulbusu jaş kezinde şogelle buğutay çalık barelle alışkan avan mumunday жалgız жүрüp kıtayga tütüp durgan can elle al gezimdin biri çok baştagıday güçüm çok karıp kalgan gezimde aş berem dep avamma balaketti salıpsın jolo yat berdep kıynasa kutulbagan kuyaga emin munda kalıpsın aylanın hep dep dağınızga tağındın görüdün yen arslan manas batırga tünü menen barыңızda tağındın görüdün yen manas gelse mumunday bizge kuday verigeni gelbese manası gerdi anda karagıtay çimmaçın emi tüp götüreceğin arslan tuğan belenge mani keridimin gizgin o ötpes tondu gizgin tünü menden jaşırıp jaş aydarıdı jürgüzgün dev uşun tübir koşay aytıp gelin
갈가네 아이라 족통 복물은 마kulguru algane ayla nayi navaki jaşaydar emmes bugünde manas tuğan güzelga min barsam dagın gukpaytko attanıp manas çıkpaytko divuşundu galgane hazır kızın navaki Alakanday katkılıp ayağında mumunday kaşoy degen atkılıp oşu kandım barın tizdirip nuşunda birin atınca salalı suranı emin alalı gelip manaskaları dep atan görü dünya koşoy aytıp mınday gep bunu şonda birin kaldı aytıp möğrüm bastırıp döşüne mumunday arstan manas gök çalım ittik bizden gitti dep geçirip emi gelgin dep gelmesek emin manasım el saktap beribesen tak oşonda birin Harkan salı başına azap salıp başına kıyamat gündü mumunday göre turgan gezimiz karmaşım emi kıtaygan öyle turgan gezimiz ait kanına kıtaydın je bolboso manasım göne turgan gezimiz de oşonda janagın ayağında kat kıldı kattın emin astında tak oşonda bere koşoy degen at kıldı oşolordun barısın kandın barın tizdirip tak oşonda sap kıldı attın barın jazdırdın atağının göre dünya kaldı aytıp möğrüm bastırdı bunu oşonda bere gisege kattı saldırdın anı menen karasan mani kelle buğdandı oşondan aldırıp tünü menen janagı görünme jolgo saldırıp jaşaydar jolgo salıptır arstan tuğan manaskan aşıp şaşıp at berip mını oşondan at berip emele jürüp alıptır karkıra boyu çangılıp karagandan da tangılıp özün görgün maniker atağın görü dünya vurdu dese taş emmes uçtu dese kuş emmes mungdu çöptün üstünde bulutlu göktün aslında sızıp ketip baratak tün içinde yol yürse жаңылып жолдон жазбаган айдын караңгысында мүдүрүлүү азбаган өзүң көргөн жанагы төрт аяғын тең таштап аны менен сурасаң атаңын көрүү дүние сызып чыгып келатат өзүң көргөн маникер кызып чыгып келатат ата көкөй таласка арбып чыгып келатат таң агарып атканда тараза жылдыз батканда супа жылдыз суюлдуп жерге жарып куюлдуп жан ойгонуп чуркурап балапан торгой үн салып жерден булулунуп учугуп жанды кирип бурап ошондо жатканда атаңын көрүп дүние өзүң көргөн зор манас керемет кең манас ата төрт күндүн төмөн жагында төрөңүн сайган багында атаңын көрүү дүние мына ошондо өрөгү кабылданды зор ордо өзүң көргөн чоң ордонун өзүндө калгас соңалай тегеретең аксарай атаңын көрүү дүние өзүң көргөн береги калгасың алтындан атаңын көрүү дүние озо чыккан калкынган атаңын туткасы болгон күмүштөн мына ошондо тегерегин сурасаң эрендин баары жүрүшкөн ошо жердин өзүнө келип калып жашайдар иттей болуп бүрүшкөн азыркысын караса атаңын көрүү дүние кече жаттанып аткан кезинде катагандын каңгошой эскертип эми деп айткан манаска барба деп айткан манаска барсаң оңулбайт тирүү жаның согулбайт мына ошондо береги тирүүлөй эми кердениң сууруп манас салат деп мына ошондо береги денеңдеги башыңды сууруп манас салат деп же болбосо береги ай дегенге келбестен чаптырып манас салат деп а дегенде береги кара сурдун сулуусу аял заттын нурдусу кең көйнөктүн тазасы ургачынын пашасы атаңын көрүү дүние кече кайыбынан кабылган жок жеринен табылган ата бери ойногон жеринде басып өткөн белинде атаңын көрүү дүние бери букарлыктын төрүндө ошо жерден кабылган так ошондо жанагы өзүң көргөн көл булактын жегинде ошо эки темиркан келе жаткан кезинде таап алган кыз экен мына ошондо кыздан чыккан уз экен санарабик өз аты сандалап аты жоюлган аны менен караса канганике кыйды деп канике атка коюлган ушул эки каникей касиеттүү жан эле мунун колдогону бар эле колдогону өр тогуз колтугундан ал эле дээретиң ашык жан эле оң ийинден сол ийин ары бери жүгүрүп болор иштин барысын алтайчылык келерди азыр айтып беричи үнекеңдин ийинде жылаңач бала бар эле бериштесиң ал эле бериден бүткөн жан эле касиеттиң ал эле кайыптан бүткөн жан эле кайыптын кызы каникей билген адам муну айтат билбегенде яна айтат темиркандын кызы деп 12-нин кенжеси бу темиркандын эркеси ойноп өзгөн секелек кечегине береги атаңын көрүү дүние тилинде мунун сөөлү бар көзүндө мөрү бар мунун айтканын эки болбогон жараткан өзү
колдогон жаңшанып эми момундай олиялар кол берген касиеттин барысы так ошондо жүрө билген атаңдын көрү дүнүйө катында мындай туулбайт туулган менен даңаса так ошондой уулбайт атаңдын көрү дүнүйө ушу кайран балам каныкейге бара көр катты беле сала көр каныкей табар аргасын атаңдын көрү дүнүйө ошо султан мана сайласын каныкей таап бербесе башкаң адам табабы энекең таап бербесе эбинен адам келеби эптебин таап береби деп ошондо турганда мындай кебин көрганда мына ошондо жашайлар айтканын эстеп алыптыр каныкейдин ордого так ошондо жанагы сокмодоп кырган солгонго атаңдын көрү дүнүйө алты бакса дубалга атаңдын көрү дүнүйө аса байлап буданга так ошондо караса эми каныкейдин ордого алтындан кылган дарбазанын тушуна келе туш ушунга аттаныргып түшүптүр атаңдын көрү дүнүйө каккылап эми момундай ак таяктын ачарын кайран жигит күтүптүр аны менен карасаң эшик баккан ак таяктан 60 ары жагын курасаң атаңдын көрү дүнүйө мандакерден 70 бери жагын сураса атаңдын көрү дүнүйө ошондо жанагы кароолчусу канча бар атаңдын көрү дүнүйө ошо эки биреги желдеттерин 70 жерди бактысу анын менен сакчысы ошолордун барысы ошондо жанагы эмне болгон ушундук деп буларды көрүп алыптыр буларды көрүп алганда атаңдын көрү дүнүйөң энекеңе жол барбы эми жашайдар гана сурап калыптыр жашайдардын келгенин каныкейинен укканда дарбазаң оозуң ачылдың атаңдын көрү дүнүйө ошо эки жашайдар эликкен гана деми да басылдың куруна мойнун салынып жайнай басып жанын энекеңдин алдын эми жетип келди кагылайын энек калк энеси сен элең кадыры күткөн эр элең эл энеси сен элең атаңдын көрү дүнүйө эгем сүйгөн эр элең айланайын энеке мына ошондо береги айып бизден кеткендир көл дайралар кечкендир атаңдын көрү дүнүйө күнөө бизден кеткенде мына ошондо береги күчтүүлөр муну кечкендир айланайын энеке алдыңа келдин сабылдым мына ошондо береги карааныңа жалындым кыйын мүшкүл иш болду атаңдын көрү дүнүйө башыбызга күч болду айланайын энеке аш берем деген кишиң айып баш берген киши күнөөкөр кече кан көкөтөй баласы так ошондо жанагы баладан чыккан данасы өзүң көргөн бокурун көрсөң мунун шоктугун албан түрлүү колдон тандап суралып так ошондо жанагы ары чети каңгайга бери чети жанагы так ошондо жаман жердин бетин кыдыртып кабарды мыктап сал деле дүнүйөнүн барысын эми жыйып ал деле айланайын жеңеке албан түрлүү эр келди жердин бети термелди дөөсү келди шаа келди мына ошондо жанагы эсепчет ба келди айланайын энеке мына ошондо берең ошолордун барына амалгана кетти да алдырап энекең акыл эле кетти да жалдырап арстан гана манаста барбаса аз гана кайгыргыздың ажыратып албаса кыйын гана мүшкүлдан иш болдуң эне башыбызга гана да күч болдуң энең кагылайын энеке калк энеси сен элең кадыр бүткөн эр элең атаңдын көрү дүнүйө дөөлөтү куштай тол делең атага колдогондун барысы төбөңүзгө кон деле бар дигер Кудайдын атың улук заты бар атаңдын көрү дүнүйөң азыркысын кыргыздын эми чачылып кетер жөнү бар атаңдын көрү дүнүйө кагылайын энекең айткан гана тилге да көнүп ал арстан манас алдына өзүңүз барып бербесең көндүрүп эми манастың энекең айтып келбесең кыйын гана мүшкүлдө иш болдуң эне алакандай кыргызга мына мындай гана да күч болдуң энең айланы гана кандай табабыз эне бизди сактап калгын деп жалынып гана кимге да барабыз эне карагытай толкутуп кыргыздын баарын коркутуп албан түрлүү кол алып колдон тандап суралып
Balbandarın çoğalıp vereşen tartı ver geldin ene. Yerinin ana bettin ha terim eldin ene. Kay çukurak kaman alpar takindiki temiri giten al çoğuru kuyruk çoğun al cestum şukkun tukumu cergesi böyle buyruk al. Biz görmegen kanada kalk geldin ene. Atandın görüdün yiyorsun hoşunda verege kırgız kakı yenmiş gülüş. Göz görüne salk geldin ene. O çoktan gana beri da çıkalma yeni. Katakandın kan koşoyta koşonda verege kart başı benen al koşoy. O çoktan gana çıkpayo kamaldı yeni. Atandın görüdün diye kazanda kana gittin da talandın yeni. Gököteydim bok burun akılgana tol boyu caş kalgan nene. Gödeni gana tol boyu da boş kalgan nene. Eldi kaydap tozoko alıp kana varıp da salganın gene. Talanıp kana geliga kalgan nene. Arslan manasa gök çalgayını. Özgürana aytı babar basan gene. Alakanda yelindin acıratıp kanada kalmasan gene. Ay karangı bir kösetin emine bolotte balakanda kırgızdı. Anamay gün emine kanagu bolotte. Çaşanlarıyla savulu ve mi koyuverdi canım. Gürgündür bunundan o tan bulgan adam. O şereki kırgızdın görürük anamında da can bulgun. Göz görüne kıtaydın sorduğun aytıp varganda katandın güldün yemin o sonda veregi kazanın talavalganın bunu sonda canağı kıyrına kana kırgın o salganın adam sayra bile turbanda gezekin bunu kanda vereyim gayran elin kanı keyim bunu sonda vereyim yenemez bin yeneken et türü bol kuldap bunu sonda vereyim enikin toktan albay sol kuldavanday bol sözcürüğünde batandın görücüye kavlandın zor ordun atandın görücüye aylanası çongorgon bunu sonda vereyim arslan bana zor bulgun geçegini surasan bendeler basıp giribegen girigendir adam mımınday caman sanap girigencan bir ötürü çıkpagan atandın görücüye bunu sonda vereyim tört dövesin karasan atandın görücüye nayz uçunday uçtagan belircanın surasan çök olup soyun çoyun tüptügün dünya malı tüptügün atakengnin gazından arıbını rakborogun jakşılık kaçorogun atandın görücüye geçegini vereyim Katakanın koşuyun ila vaytkan oşunun atandın görüdüniye kalken sıkanike saktap kalbasa kanday adam saktaytte boşoreki jet girip kagoşonda barbasa kanday adam aytattep kanike iyiliğini bulgun barısın açık aytıp salıptır yine kendi surasan oşorekin orada caşaydardı mamında yemin alıveli girip abarıptır kavıldandın zorurdu atandın görüdüniye baralına girgende bakalçımında yürübügün girgende randa giribigin hasurrak mennen saptatıp mınnoşondo girgizgen atandın görüdüniye huva gelgen adamlar suyurmatıp bilgizgen o şerikin ordumu evi giridi korugonga arslan bandas batırdın kırk çorosu karşında tagoşundu cannağı 32 kanlı var oyro tuzları canlı var törümandas gökçalın oturgan eken töründe emmi girip gelgende karaçar kavulan
Kaptalında camından çoluk gökçalar sılan canday salıp kamınıp köşe kuyruk kırkmörü göçağında kamınıp halkara ursınmırık tepeden butun sallıptırıp kolda kolunu kırkçılten koşa koldu alıptır çara tarçın emmedey özün kırgın kırk börü kavlandınca körü canında komdunu alt taştık yerinden acıdar marcıdan ta koşonda soyluğuna tağdın görücün yen alışkanın koyboğun mına şondu manastın on gözünden ot çıka sol gözünden çok çıka dilevine manastına koşondan akçaza il top çıkıttı o karnından alsam omunday tago şonda jenak jangaltırbay sorguday tırıjandın orguday jalangıstın özündey mıno şonda beregi jan jaratkan kudret şu kavlanma nas gezindeyu tuğla oyu tuş güç kara oyu katı güç mıno şonda beregi gözü güldüm butkulday gülün gündüz buğday acılar çılandı tüy karmap buğday tavşondu vergi üzün gürgün caşaylar evi gelip parganı salamınmay tüylip sıpalı inip salamınmay ta sallanı konuşundu vergi komşuluk gelip kul verip tavullanğa çok verip tavuşundu vergi adır kızın karasa kara toku cacanigi arı çetin surasan beri caldı begeri çılgır sütür jokeri duvas kagu bideri kakanda durgun gürüp turgan pendesi önü uydun dürkürüp hazır kızın karasa hazır kızın kırk çoru atka mindi gürkürüp anı benim karasa kanikeyi kılgan doğulmaz biltiri singaptagan bükerse jayda çappagan çapkanın amman tartpagan tavuşundu doğuldu büngürü turvanı turvanı atakның көрүдүн үйү кана бериң айткан деп жаратман нас кылганы азыркысын караса канданбектен тайбаган жалтанып андан калбаган арага жүргөн элчи экен эл бийлеген зерчи экен муну менден жашайлар kabılandın aldında kayrap durgan gezeken ta kalbastan aydarın sayrap durgan gezeken ıgağılayıngan korum mıno şondo veregi görüp karap koysoğuz gün tiygendey görübüz o karыңызды salsanız çüdüp çatıp verüz arslanman assan korum asаңın görüdün üye kabağыңды жарқытсаң ay тигендей көрөбүз кабагыңды бүркөсөң эсибиз чыгып өлөбүз айланайын ай көлүм аш берген кишиң айыпкер баш берген киши күнөөкөр алдыңа келдим кечөгөр кандай эмиң адам деп ошондо жанагы кылычыңды я тартпаңыз башыбызды чаппаңыз чабамын десең эл үчүн аламын десең баш мына чабамын десең жан мына төгөмүн десең гам мына атаң көрүүдүн үйү эл намысын бек ойлоп өлөрлүгүм көп ойлоп алдыңа келдин атайын атаңдын көрүүдүн үйү мейли десең эгерде башымды сага тартайын айланайыңа канкорум калкың калды камоодо элиң калды таталоодо ой ошо кездериги калкыңызды момундай кытайга сапсалды деп ошондо жанагы казандан этим бек талап кытай минтип алды деп кагылайын канкорум албан түрлүү кол алып албан түрлүү зор алып өзүң жетип барбасаң ажыратып албасаң элибиз кандай болот деп көңүлүбүз солот деп мына ошондо эреге көкөтөйдүн ашы деп
kalçı yılgan başı dep eldi jiyip biz geldi jiyip vallam dep el aldında sen deldi kalktı jiyip biz geldik kalktı jiyip vallam dep kalk altında sen deldik kagılayın kankorum ошондо береги келбей койсоң ашыма көгөтөйдүн көктүсүн орнотомун башыңа деп ошондо толкутуп калктын баарын коркутуп дүнүйөнүн баарысын эми жыйып биз алганда момундай кутулбаган куяга кабылан манас биз калдык өзүң манас барбасаң өкүмүңдү салбасаң арстан манас барбасаң ажыратып калбасаң атагандын каңгошой айтарга сөзү жок болду очогунун түбүнө ошондо чыкпай токтолду эйбит кандын нерүрүбү башың атып корголоп кытайларга кол болуп берүүчүдөй жорголоп мына ошондо береги эламандын төштүктү 7 жыл болуп жер астында жүргөнү эми чыгып момундай жер астына келгени мунун эти калган көк жашы каны калган бир кашык кармашарга кару жок атаңдын көрү дүнүйө мунун чабышарган алы жок кандай дейсиң баатырым атаңдын көрү дүнүйө муну ошондо көкчөнү көп тургузбай айдайтко атаңдын көрү кыргыздын баарын кылып жайлайтко деп ошондо кеп айтып албан бек айтып мунун айтып турганда кандайга бар шумдук деп атаңдын көрү дүнүйө кан алдында кайкалап айтып келчи сен белең ушурөктүү кабарды мага берчиң эр белең деп ошондо жанагы атаңдын көрү дүнүйө согуш түгүнүң узарган оттой жанып кызарган ошо кезде сурасаң атаңдын көрү дүнүйө асмандан түшкөн 6 күрүч кылычтын аймыктысы өзүң көргөн ачалбарс белден сууру ал деле согуш түгүнү болгондо ошондо береги өзүң көргөн ачалбарс күңгүрөнүп жатпаган мына ошондо сурасаң атаңдын көрү дүнүйө сууру алса кынынан кайраганга тоймойун так ошондо батпаган атаңдын көрү дүнүйө кындан сууруп алганда так ошондо манасың айкырыкты салганда так ошондо береги кыяча биерде мына ошондо береги кайран энең канеке ортого түшө калды элең атаңдын көрү дүнүйө кагылайын канкорум так ошондо неттиң деп акылдаң манас кеттиң деп элчи менен ырчыган кезелтеден өлүм жок атаңдын көрү дүнүйөң элчи берди кабар берген кишини канкорум минтип чабарбың жаш бала салдың атаңдын көрү дүнүйө кабарды мына ошондо береги кабарды минтип чабарбың элчи менен ырчыган салтың да жок эле салтым чагордобоң атаңдын көрү дүнүйө так ошондо береги каныңга кылыч кактатып кылычтыгындан алгандай бежинден келген доо эмес так ошондо береги алдыңда турган жашайдар эзелтен гана сагада жоо эмес арача түшүп калганда так ошондо берегиң ортого түшүп энекең арачалап алганда так ошондо жанагы кандай болсоң айт дедиң азыркысын карасаң кабыландын кылычы оозунан кан чыгып атаңдын көрү дүнүйө муну менен карасаң мына ошондо береги сарайдан 6 пил алып келип баатырган алдына тартып калганы кескилетип ийгизди мына ошондо берегиң ордодогу 7 пил алып келип жанагы кескилетип ийгизип канын сууга сугарып кылычың алганда мына ошондо береги көргөн менен билгенин жашайлар канаң айтып салганда андай болсоң акыл деп элим калса каммодо барбасын эми туурабы деп ошондо кабылан бир орунда турабы өзүң көргөн акылла ошондо минтип туурабы кумдуу жерге суу тартып удуктуу жерде орнаткан атаңдын көрү дүнүйө байтал менен кулдуу кара жылкы тулдуу атасы мунун төрү кайып энеси мунун чөл кайып кумда туулуп таш төскөн айванаттан баш көскөн кулла менен куушкан кайып менен туушкан атаңдын көрү дүнүйө өзүң көргөн акулла жото жилик жоңгондой жону бийик коргондой кулагында шамы бар куйнап өткөн жаны бар соорусундан карасаң камбар атасылаган 5 саланын тагы бар өзүн ошондо береги
çatkayagı çatkalday жүрүп кетсе çatına жүктү төп аткандай тааносуна карандын азыркы турган кишилери кийими менен баткандай өңү кура кара жал өзгөчө тонун бөр бал кулагында шаң үйгөн ошондо береги куйнап бүткөн балышу комугунда шаң үйгөн ошондо береги торуп бүткөн балышу Кудай бетин салбай кал чындап чуркап алганда ушул эки жер бети тардыктырып кетчекен үстүндөгүн кийишин артыктырып кетчекен каптосундай манасты королдой кылып көтөргөн өзүң көргөн ак кула так ошондо биреги жото бийик жоңундой жону бийик коргондой өртү сорусуна карандын өзүң көргөн көк чоро урдатышып жаткандай так ошондо биреги өзүң көргөн чаткалы чаткаяк так ошондо чаткалдай азыркысын биреги куйругунун чактыра таңдын көрүдүн кумду жерге келгенде куйругунда кудук бар чөлдү жерге келгенде ошондо биреги таңдайына суу бүткөн атаңдын көрүдүн маңдайында нур бүткөн кайыптан бүткөн мал экен так ошондо биреги кудукту жерге конатып мына ошондо биреги жолборсуздук жаптырып 12 бөлөк күртүктү кабат тактырып асемнетип алдырган атаңдын көрүдүн сугатына кандырган сурабай муну салдырган так ошондо биреги ичке жолун төтөлөп алкынтып эмби куланы 12 чороо жетелеп 12 чороо бек алып эмби келгени кабылландын өзүнө алып келип бергени кой чочурап кабыллан так ошондо миниптир муну ошондо карасаң аша баасын арсы жөлөктөн аягын сар көлөптөн аскерий вагошуна кыргызынан бөлөктөн ары жагын кыдырытып бери жагын сыдырытып олуяң ата меркеден атаңдын көрүүдүн үйү аягың арал көл болуп бери жагын сурасаң так ошондо жанагы анжанды жээктеп бери жагын тээктеп так ошондо жанагы эчендердин баарынан аскерин жыйып алыптыр колду жыйып калыптыр муну ошондо береги 2 күнгө жетпестен эли келип калыптыр атаңдын көрүүдүн үйү аны менен сурасаң 700 миң кол алып жерге батпай мора алып аны менен сурасаң арсылан манас зор алып так ошондо береги 40 чорону чок алып жүргөн экен дуу болуп аркасынан жанагы көтөйдүн ашына союшун камдатып аны менен жанагы жердин бетин чаңдатып атаңдын көрүүдүн үйү өзүң көргөн жанагы кара кочкор жеринен андан өтүп ал деле көл тескейлеп сал деле өзүң көргөн жанагы өзүң көргөн жердин үстүн кыдырып жердин үстүн сыдырып так ошондо жанагы түнөп өткөн жер экен атаңдын көрүүдүн үйүнүн белеки андан өтүп алыптыр андан өтүп алганда так ошондо жанагы жуукунун судун кыдырып мына ошондо береги жуук койбой сыдырып түнү менен жол жүрүп атары тамол жүрүп ошо кезде береги өлгөндөрдүн баарысы көрүп айтып бар деле билгендердин баарысы билип айтып бар деле кабарчынын баарысы калбай айтып бар деле атаңдын көрүүдүн үйү канкор манас ата алып калааяктан бата алып аттанып чыгып келатат деп ошондо укканда торун кыздын үйү салтанатын бүктөтүп аны менен карасаң асемдеп тоого жүктөтүп так ошондо жанагы кызыл кыяз сеңирген бери жагын турасаң атаңдын көрүүдүн үйү оңурайган оршуну алып келип тиктирген ошо кезде сурасаң атаңдын көрүүдүн үйү арча тору тулпарды так ошондо баш кылып атаңдын көрүүдүн үйү 9 миң бирдей ат кылып ар бир аттын баарын көкүлүнө момундай муштундай болгон алтын так ошондо тактырып алтындан эр токутуп атаңдын көрүүдүн үйү жан жанына кылдырып мына ошондо бурудуруп өзүң көргөн көкөтөй кечирим сурап алыптыр кызыл кыя кезеңден кымбаттың манас кымпайып бөлүнүп чыккан кез экен дүйнөнү туткан кыргыздар эми көрүнүп чыккан кез экен кайда барас кайда деп атасын көргөн баладай жалпы кыргыз чуркурап эми алдына чыкты буркурабу батасын айтып бакырып бабединге бат айтып ай туяктан ат айтып ай өркөчтөн төө айтып мына ошондо береги аксар башылгой айтып ай үйүздөн уй айтып так ошой баштап барысы жалпы кыргыз жабысы азыркысын караса кабылан манас көрүндү аласкар тоодой белиндүү оң көзүнөн от чыгып сол көзүнөн чок чыгып илебинен манастын окча сайылтып мына ошондо берең атаңдын көрүүдүн үйү бир сактаса бул манас эми сактап калар деп жараткан бергендер эле жайнай баскан шер эле ата кудурет бергендер эле мына ошондо береги
Kural düşkün şerele atağının ölü dünya akkan yaşınlarga can tıygan banas bulele çatılganda kırgızdı çiğgan banas bulele üzülgönde kırgızdı ulagan banas serele angebeli ebi uragan banas serelego tago sondo karasa atağının ölü duvolum jirdin üstü çuvolum ebi banas kele vergende atağının ölü dünya cilosuzlukla mekkarmam aytar sözüm bekkamdam katagandın Gosoy kart bolgon eming awakdın ıylaganın garaçıgara jandı turalay eming ıylaganın garaçıga tangdın arkasına mamınday kandım barı kavlandın aldına gel gereken cügülü haylanayım manasım asperdik eming ayıp gel asperdik bulduk güne kör asangın görü dünya astı bastap beri besen tagoşonda veregi kamoda kaldın elimiz kıyında kaldı cerimiz haylanayım manasım eming anday bulut demiz Devoşonda canağı kataganın kangaşoy karısada canağı caş bolada geçkirip ama kendinin aldına atağının örüldün diye günemesemi geçkirip gelgendigin gördün be manaskan emeğim oğunday tazim kılıp salamın bergendigin gördün be tagoşonda verege anday bolsun ama deyip tagoşonda canağı joldu baştağana deyip azraka sen berege damlansızı algın deyip gökötöydüm bokburun aldına geldi çügülüp atağının örüldün diye kayra Kavlanman askan korum tagoşonda geçkindi kaylanayın kan korum noşonda verek göldayrelen geçip koymun noşonda verek baylosu olsa çeçip koy butak olsa getip koy haylanayın manasım noşonda verek aldartımdı karavay elciğin adım mayavay tagoşonda canağı dünyenin barısın koy valıpın eldim barın elitip bol boycu valıpın aylanayın kan korum koy degen koy boston buldu dese bol boston barıncı valıp mı balaketke kalıp bunu şöndü verin kay sarma mamunday çakırbay seni salıp mın aylar ayıngan korum aldına gelse kırgızdan ezelteden beregi atağının onun geçtigen atağının örü dünya baylosu olsa çeştigen aldına geldim mavake atağının örü dünya konumlu benim geçiniz cevolboso beregi kalasan emi mamunday kılday başlı geçiniz devoşonda canağı bura tartıp kalganı harça doğru udandı tagoşonda mamunday altından yer kaptatkan hanjiyanın akkanke haracağın surasan hümnoşonda beregi çaktastan çaptatkan biricağın surasan hümnoşonda beregi ekemini gendemin mamunday tagoşonda beregi gümüşmenen çiğdirgen haracağın surasan Munoşonda beregi sumurut menen idirgen kudayı vetin salbaygal munoşonda beregi akaktaştan beletken arkadan karasan tagoşonda beregi altın menen jeletken kudayı vetin salbaygal o şögelde beregi arça toru aşkılıp 901'dey budandı tartuğa tartıp durup durur munoşonda beregi kulduğuna vangılıptır anı menen karasa torum kızın Viyeken atayın emittirgen Kuday betin salbaygal torun kızın yüğünde Munoşonda beregi dürüdüğüne sütögüllet kasiyeti görünlet geçeginin ötkönдөр ezelkin ötüp ketkendir cay sangırsı degeni torun kızın yüğünde jarım günün ırdagan jagımının tımbagan aça tüllü pendeden tagoşonda janağı mınday ırçıdan jaralbay temi ekinci tagoşonda karasan ramandın ırçılı ıçkırıp apik kırpmını teveteyi çok tutan hayta söz çok tutan adayemi momunday jarım gün ırda ötüptür munoşondan gelenler bir gezekte momunday karanı şörü jangırday tögülü ötüp geziptir atağının örü dünya uğukların çırmagan atağının örü dünya altın menen sırdagan arçiğinin başında tagoşonda veregi gereğinin gözünde bütün kunduz terisin bölbey turup çardırgan karangının gününde çaragırak bolsun dep gereğinin çırmosun atağının örü dünya o şögelde veregi altın menen karmatkan ağrıcağın surasan atağı tastar ata beri garay tastar jiptin töbögü tagoşonda veregi gümüşmenen bulgatkan kuday bettin salbaygal o karagaradan moğunday Mesik atıp turguday tagoşonda veregi o şögelde veregi karasa gözün talgıday noşonda veregi mokumun gangıday oymolotu ümergen
ошо кезде береги орустан уста жиберген бери жагын сурасаң атаңдын өрү дүнүйө жеже Кырымдын түбүн чалдырган так ошондон устаны ошол жерден алдырган изине келгенде мына ошондо береги 900 катын кыз тиккен 91дей уз тиккен тиштеп атып ошондо тиштин баары союлган кармап атып ушуну колдун баары жоюлган так ошондо жанагы тиктеп атып ушундо көздүн баары союлган көздүн майын короткон жакшылыкка жороткон тоңуз деген уз экен так ошондо береги өзүңүз бул кыз экен Кудай бетин салбай кал мына ошондо береги көкөрүнүн оймуну көңтөрүп эми салдырган мына ошондо береги азыркысын караса атаңдын өрү дүнүйө жапмалаган оймуну жалдыратып алдырган ата коки дүнүйө желбоосунун баарысын Кудай бетин салбай кал барчалатып бүктөткөн аны менен карасаң атантөөгө жүктөп келген атантөө 91дей атаңга жалгыз баткан боз үйү мына ошондо береги 91дей баланга атаңдын өрү дүнүйө тиги түндүгүн эми баканга карматып эми көтөрткөн Кудай бетин салбай кал ары жагын сурасаң билектен жоон шыргыйдан атаңдын өрү дүнүйө ошонун баарын ыргылган шыргыйынын баарысын оймолотуп имерткен акыркуру кыргыз эмеспи ошолордун оймосун кылгыя чаап чийдирген атаңдын өрү дүнүйө асемдетип момундай көнөктөтөң ийдирген ары жагын сурасаң атаңдын өрү дүнүйө казынаң арбын корогон муну жакшылыкка жорогон ар бир чийин карасаң мына ошондо береги Кудай бетин салбай кал алтын менен күмүштү зымдап туруп орогон так ошондо береги көрүп аткан адамдын көрсө мээрин кандырган карап аткан адамдын көзүн бирдей талдырган так ошондо жанагы жакып таштар салдырып төбөсүнө жандырган атаңдын өрү дүнүйдө күндүн маалы болгондо жарык чачып нур кылган түндүн маалы болгондо ичин эми шам кылган аны менен карасаң караган адам талдырган так ошондо жанагы торун кыздын үйү дейт атаңдын өрү дүнүйө өтөгөндүн териси өзгөлү бий болгон Астаманас баатырың ал кезекте бий болгон өтөгөндүн терисин босогой койдурган атаңдын өрү дүнүйө жолборстун терисин тактасына жактырган атаңдын өрү дүнүйө такталатып урдурган бери жагын сурасаң ата казынанын аябай алтындатып курдурган Кудай бетин салбай кал так ошондо береги кабыланга так кылган бери жагын сурасаң жараткан өзү бак кылган айланасын сурасаң өзүң көргөн 40 жоро отургудай еп кылган ата көргөн адам баарысы унутпаган кеп кылган торун кыздын үйү дейт салтанаты бир далай аңгемеси бир далай көрүп эмиң отурсаң мына ошондо береги менин үйүм болсо деп сурабай турган үй бекен менин үйүм болсо деп так ошондо береги жатып алып бул жерде карабай турган үй бекен атаңдын өрү дүнүйө мындай үйдү жаратып жасабаптыр жандардан так ошондо жанагы аталардан аземи так ошондо калгандан айтып эмиң өтөлү эзелкинин жомогун эстеп айтып кетели Астаманан так ошондо береги мына ошондо жанагы кол чапканды бийиптир азыркысын караса учалатып устаган аны менен тарттырып асемин жыртан арттырып так ошондо турганда аны менен дүкөндү мына мындай курганда аны мындай кое туруңар Астаманас келди деп о тилегин Кудай берди деп келгендерден кеп о көргөндөрдөн көп өзү сынчы жан экен Кудай бетин салбай кал так ошондо карасаң манас келип калыптыр балекетти мүшкүлдү башыбызга салыптыр 40 бөрүсү бар эле 40 жерден келген гана эле 40 манастай эле талап кетсең оңбойбуз эзелиң эки болбойбуз мына ошондо береги жээк салып көргөндөн жеңиши мындай болгондон атаңдын өрү дүнүйө тээк салып көргөндөн тебиши мындай болгондон эзелкиден береги так ошондо береги оңбогондой чоң болгон ушу Манас баатырга кандай адам бендеси так ошондо акырга мына ошондо барат деп айзалашып момундай ат үстүнөн алат деп так ошондо манасын бекем сынап алалы көнүбүзгө толбосо мына ошондо урупту көңтөрүп туруп чабалы кыргыздын эми кыйратып келин кызын ыйлатып түркүгүн эми сууралы мына ошондо береги баарын айдап турат деп ошондо алып тура айтып кепти салып аны менен караса атаңдын көрүү дүнүйө эзгараң айттым кыйла кеп ошо кезде береги атаңдын көрүү дүнүйө кытайлыктын баарысы бери жакын келгин деп мына ошондо кыргыздын алыптарын сынап алалы эбегейсиз кыргыздын дөөлөрүн сынап баралы көнүбүзгө толбосо көңтөрүп туруп чабалы ашынан кыйкын табалы кыйратып туруп чабалы деп ошондо калганда айтып кебин салганда азыркысын караса Кудай бетин салбай кал мына ошондо макул деп
бұл айтқаның ақыл деп жан жанынан ерші деп мен Қытайдың қиыны деген емеді өлірді жан жанынан алып тұр ал окенің қоңырбай кедердің ұлуды жолой мұны ошондо береги манжулуктун ескара так ошондо жанагы айжаңдың менен күнжаңдың ошолордун барысы жанына барыптыр так ошондон ескара барып сынапкан Кудай бетин салбай кал аттан тура калган эми көзүн салганы жанаган жыяндын Алабек Маргалаңдын Малабек Кокондуктун Козубек алты шаар Алабек арасында сынады ак болотту кынады атаңдын көрүү дүнүйө ушулардын барысы Эрманастын жетекте эптеп жүрүү бер болгон телегеи тең болгон эки күнүң урушса тынбай эмиң моундай ат үстүндө турушса өйдөн ылдый чабышсак өлбөгөн жерден кабышсак узун бут салпылдап жүрбөй калалы далпылдап жүрбөй калган кезинде мына ошондо жанагы жүйрүтө басып аларсың мына ошондо жүткүнтүп балекетти саларсың андан өтүп алганда Кашкатагы Казбек эң аны сынап алганда так ошондо жанагы алган түрлүү кеп айтып көпкөнүнө толтурбай көпкө карап олтурбай андан ары салганы карай шарбы бар жагы бутулган чамбыды бер жагы орто чаткал жери деген ойротко тизгин бербеген оодарып бенде жеңбеген жарагы белде бир учак Будайыктын муз бурчак аны көрүп ал деле Кудай бетин салбай кал анда туруп кеп айтат Будайыктын муз бурчак так ошондо карасаң баргы батка момундай тутуп турган ушунча 6 күнгө барат деп 6 күнү кармашсаң Кытайга чыдап салат деп аны менен береги 6 күндөн өткөндө узун буту салпылдап эки колу далпылдап аттан жүрбөй калат деп андан кийин кыргынды кыйла мүшкүл саларбыз так ошондо жанагы эсебин мунун табарбыз деп ошондо жанагы андан ары барганда жана жүрүп алганда төрөдө береги 3 капкактын оюнда 3 кудуктун боюнда эңкейип жүрө бергенде эңиш менинде өзөнгө ошо жерге келгенде аттан тура калды эле оттон тура калганда айтып кебин салды эле сарыарканы жайлаган саң казагын айдаган келиштирип кермеге кер төбөлдү байлаган кезенишкен душмандын келдесин жулуп чайнаган алтын ал жедөкчөң айдаркан нергөкчү бу дагы эмне экен мына ошондо береги бурулбай бирип кармашса мына ошондо береги 9 күнгө уйдалбай чыдап берер экен 9 күндөн ашканда мына ошондо жанагы жүрбөй калар неме экен атаңдын көрүү дүнүйө 2 жылы болгондо эл өдөгө конгондо алба түрлүү зордалып Бейжиңге барат кол салып ошол жерден көрөсүң деп ошондо жанагы андан өтүп алды эле андан өтүп алганда булгар тоону жер деген бул кушуп адам жеңбеген эштектердин жамгырчы айткан сөзүн даңгылчы эштектердин жамгырчы аны көрүп алды эле анда тура калды эле атаңдын көрүү дүнүйө эргөкчөгө чамалаш баатырлыгың аралаш так ошондо карасаң атаңдын көрүү дүнүйө баатырлыгы дагы бар басташкан жого келгенде балбандыгы дагы бар айкырып келип кол салып алгандыгы дагы бар эштектердин жамгырчы 9 күндөн ашканда жүрбөй калар чагы бар деп ошондо жанагы аны да сынап алыптыр андан ары салыптыр андан ары салганда эңиштеп жүрүп алганда Кудай бетин салбай кал так ошондо береги эриң көрүү Кытайдын бегейсиз момундай бериң көрүү Кытайдын бери кел деп бакырды мен көргөндү көрдүңбү Кытайлык момундай албан түрлүң эр көрдүм алдагандай шер көрдүм так ошондо береги мога тагандын кошою кантип айтпайм ошону каарып калган кез экен жаш кезинден эр экен аябаган шер экен бир өзүнүн башында 1000 балбандын күчү бар тирешсең эми тирешкен күрөшсөң эми күрөшкөн жабуулап салсаң жабылсын атаңдын көрүү дүнүйө бардап салсаң арусун басташкандын барына ойноп кетер экен ошо кезде Бейжиңге басып келип буурут тойлоп кетер экен 30 күнү болгончо моюбаган нер экен кармашкыса жекелеп моюбаган нер экен жаш кезинде момундай атаңдын көрүү дүнүйө моюн бербей Кытайга жүргөндүгү үчүн экен ала тоодон кыргызды сүргөндүгү үчүн экен карып калып Аваңыз 80 менен 90'дун ортосуна барыптыр, аваң арып калыптыр, атаңдын көрүү дүнүйө азыр арып калган кезинде болбой калган турбайбы, башта көдөй күчү жок, оңбой калган турбайбы.
Kıyratıp çap ketkenge çamangjedet Kıtaylık. Çamangjetse neteribiz hazırkısın momday. Köyle tok geteribiz. Dev şondo janagı ağrı tartıp alganı. Handan arı varganı. Ekiye minjaylagan. Ekiz karat baylagan. Geriştirip germege. Gerteböldü baylagan. Gezenişken düşmandın. Geldesin yutup çaynagan. Ürümçünü şargılgan. Jaratkandı jargılgan. Tago şondo surasan. Ey bitkandın erirvünü görgöndü. Kandan bekten taybagan, kalıstıktan jambagan, moşondo beregi, batırlığı var eken, kıyın tilge gelgende asıllığı var eken. Ebrek bil aldında gelgende yürübe kaları çay eken. 15 günge varganda, 15 günün vuruşu, tagoşondan alganda, baspay kalgan gezinde, karma ve mingalarımız, tuş-tuşundan javılıp, tutantı bet tusalarımız, atanın görü dünya, karma balıp soyoruz, koçuştap kangan toyoruz. Öde boşondu ki baytımındayım sözüm bek aytıp, 2 yılı bolgondo, elödögö tolgondo, atanın görü dünya, altın aytıp tuğ alıp, haygaylagan çuğ alıp, Kıpçaktın elin koşalıp, tagoşonda janagı kırgınlığıyla salam dep, oşo taz Kıpçaktın elinden, oşonda veregi, emi çıkkam emmen, dev oşonda omunday, gele turgan yerek. Dev oşonda veregen andan ötüp, valdelen andan ötüp alganda, ılıyılap çolgo salganda, tagoşonda veregi, tüzön çönün beline, oşon öde tartkan jegine, emi çegine, gerip kalgan gezinde, Munoşondan ergerdin alvan türlü şerger. O 9 yılın gencesi, Leman'dan erkesi, ertestikte şeri gördü. Geçe çoğalaydı jeri degen, çoyun altını cengbegen, hiç alaydı jeri degen, kindigi temiri gitten al, baslaşıp bunu cengbegen, jeridin üstü bulemez, yer astına var dele, alt dömenen gök dönü, kıyratı ve misal dele, kazanga butun göngörü, hanımenen karasa, halk kara uşöngörü, halıp çıkan emespi, jeti kavat jer üstün, jarıp çıkan emespi, tagoşondo beregi, ertestikti momunday, kayra baştan tuğdurup, jutup çıkan emespi, algıvatın toldurup, kusup çıkan emespi, tagoşondo beregi, jer üstüne çıkanı, jetigünge tolup durur, jetigün arang bolup durur, munoşondo beregi, elemanın töstügü, azırkasın karasan, bargıvatı tolelek bastaşar gezi bolelek, karangıdan jarıkan arılıp çıkan gezeken, Cumhurtkanın içinde jarılıp çıkan gezeken, tagoşondo karasan, balgıvatı momunday, tolo çıkan gezemez, munoşondo beregi. Karbaşa geçsen okustan atan görü dünya. 30 gün çıdap bererdi, bargıvat kabul tolso, 73 günü bolgonço, jerdin betin dayanbay, ölbegen jerden dayanbay, jürögü jaldı bütüptür, munoşondo beregi, arkası kaldı bütüptür, bardık menen barına, jeke jürüp tütüptür, atan görü dünya, ört degende kaçpagan, su degende şaşpagan, jo degende momunday, katının görgen emedey, kaşkaya gülü suyungön, munoşondo beregi, karmaş kelet degende, kadimkidey suyungön, elemandın yerkesi, 9 uğlun gencesi, tolup durgan gezeken, bargıvatın avandın, olda bolup durgan gezeken, munoşondo beregi, kuvatına momunday, konup durgan gezeken. Devoşondo gem aytıp mınamınday bek aytıp, munun aytıp kalıptırır, uday betin salmay kal, uşunun aytıp alganda, azırkasın karasa, torun kızın düğünü, kızılgıya sengirge, jakındap girip barıp,